हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आशा करूची समस्ते भलरे थिबे। भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व जो माने भी मो चैनल टी को प्रथम थर पय देखुछ, चैनल टी को लाइक करो, शेयर करो एवं सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करबा द्वारा मु जहां भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो मु अपलोड करबी ता तुम पाको नोटिफिकेशन नहीं आसीबो। तो आजिर रिक्वायरमेंट होची ओएवी तरफ जेटा कि ओडिशा आदर्श विद्यालय रो जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रु जेटा बाहरी समस्त कैंडिडेट मैंने ऑल ओडिशा स्टूडेंट जो मैंने भी प्लस टू पास आउट कर प्लस टू एवं प्लस थ्री पास आउट कर अप्लाई करेंगे। तुम रिक्वायरमेंट कौन कौन रही ओएवी तरफ मु कहीदेवी एवं तुम बेसिक पे सैलरी कौन रहा सहित तुम केते एज रु केते भितर तुम मैंने अप्लाई कर पारिबो। ठीक अच्छे तुम एक्सपीरियंस कौन रोचे सब तुमको कहीदेवी। तो तुम मैंने देखी पाच नोटिस टा जोटा कि तुम नोटिस नंबर हूँ 4023 OAVS। ठीक अच्छे जेटा कि तुम 7/8/2025 नोटिस टा बाहरी थिला, किंतु तार माने कार्यकारिता तुम 18/11/2025 नोटिस टा आउथरे सेटा को पब्लिश करागला। ठीक अच्छे 18 तारीख पाखु नोटिस आसी। तुम एटा लास्ट डेट रही तुम 2/12/2025। ठीक अच्छे 2/12 ठीक अच्छे पिला माने 2 तारीख हूँ तुम लास्ट डेट। एटा हूँ तुम एटा ऑनलाइन फॉर्म तुम हेबो नहीं, एटा तुम ऑफलाइन मोड रे हेबो जोटा कि तुम माने स्पीड पोस्ट माध्यम रे करिवो। ता मध्यम तुम कहि दउची तुम रिक्वायरमेंट कौन कौन रही ओएवी रो। एटी पिला माने देखि परछो वार्डन पोस्ट रहउची, हेड कुक पाई रहउची, असिस्टेंट कुक पाई रहउची, तापर चौकीदार स्वेपर पाई रहउची। ता संगरे तुमर जदि 1 ईयर रो तुमर एंगेजमेंट रहिबो ड्यूरेशन। ठीक अछि 1 ईयर तुमर 1 ईयर पे तुमको देजिबो। तापर एटी तुमर देखि परछो पिला माने तुमर जो पोस्ट जो गुडा रहिला। ठीक अछि वार्डन, हेड कुक, असिस्टेंट कुक, चौकीदार तुमर नंबर ऑफ पोस्ट वार्डन पाई तुमर मात्र गोटे ही मात्र सीट अछि। आउ हेड कुक पाई भी मात्र गोटे, असिस्टेंट कुक पाई 2 जण, आउ चौकीदार पाई जणे। तापर देखि परछो ठीक अछि एटा होची गर्ल्स हॉस्टल पाई एटा देखा गला। गर्ल्स हॉस्टल पाई एटा होची गर्ल्स हॉस्टल पाई जोटा हम देखले एटा होची गर्ल्स हॉस्टल पाई। तापर हम देखा बॉयज हॉस्टल पाई, बॉयज हॉस्टल मध्ये सेही सेम अछि। वार्डन दरकार, हेड कुक पाई दरकार, असिस्टेंट कुक दरकार, चौकीदार आउ स्वीपर। ठीक अछि चौकीदार स्वीपर जणे पर्सन दरकार सब देखंतु सब सेही सेम सेम अछि। गर्ल्स पाई भी जणे वार्डन दरकार, बॉयज पाई भी जणे जणे दरकार, सब सेम सेम अछि। असिस्टेंट कुक 2 जण। तापर देखिबा देख तुमर जो वार्डन पाई जो तुमर एज लिमिट देजी 30 वर्ष रु 60 वर्ष मतलब 30 तळकू टोटाली नुह जहाँ हम 30 ऊपर को 30 रु 60 से पुणी बीएससी पास करता तो बीए माने ग्रेजुएशन कंप्लीटेड। ता सहित तुम हॉस्टल मैनेजमेंट कोर्स से 2 इयर्स रो हॉस्टल एक्सपीरियंस तांकर थिबा दरकार 2 वर्ष। ठीक अछि हॉस्टल मैनेजमेंट से जमती माने आगु जदी हॉस्टल फॉस्टल केठी जदी तांकर से जदी केठी जदी वार्डन फार्डन को माने थिबे तार नहले से हॉस्टल मैनेजमेंट जदी कोर्स भी मध्ये जदी करिथिबे ताले मध्ये से माने अप्लाई करि पारिबे। ताले तुमर एंकर सैलरी कोन रहइबो ईपीएफ तुमर इंक्लूडिंग मिसी की तुमर 21175। ठीक अछि पीएफ ईपीएफ तुमर मिसी की तुमर 21000 समथिंग रहइबो। ता बाद तुमर एटी देखि परछो हेड कुक पाई मध्ये एज रहला एज लिमिट 30 रु 40। ठीक अछि सेठी से एजुकेशनल मेंशन कराइनी तो तेणु ता बाद तुमे एटा अप्लाई कर पारबे जे माने प्लस 2 पास आउट भी करथिबे किमा मैट्रिक या प्लस 2 पिला माने समय मध्ये अप्लाई कर पारिबे। ठीक अछि ता सहित तुमर एक्सपीरियंस थबा दरकार, कुकिंग रे तुमर एक्सपीरियंस थबा दरकार। तुमर सैलरी रहइबो ईपीएफ मिसी की तुमर रहउची 9000 टंका तुमर रहउची। असिस्टेंट कुक पाई मध्ये तुमर रहउची जे मनकर एज रहउची तांकर 21 रु 32। ठीक अछि एठी मध्ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन कराहिनी तेणु ए भी हेई पारे मे भी धरिनियो 10th प्लस 2। ठीक अछि 10th प्लस 2 किमा प्लस 3 पिला माने अप्लाई कर पारिबे। तांकर सैलरी रहइबो 6750। ता बाद तुमर जो चौकीदार जे माने रहले तांकर एज लिमिट देछि 21 रु 32 से माने हायर सेकेंडरी पास करथवा दरकार। ठीक अछि प्लस 2 पास करथवा दरकार तांकर सैलरी रहइबो 7500। ठीक अछि पिला माने एरो गर्ल्स हॉस्टल देखिले तेणु
বয়েজ হস্টেল তুমি মানে দেখি পাচ্ছ সেই সেম মধ্যে রয়েছে, সেই সেম বয়েজ হস্টেল সেই সেম গার্লস হস্টেল বয়েজ হস্টেল সব সেম হি রয়েছে, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ঠিক ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବ, ତୁମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ କଣ କଣ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତୁମର ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ତୁମର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, 3-4ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଏକାଥରେ ରଖିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଭୋଟର କାର୍ଡ ହଉ, ପାନ କାର୍ଡ ହଉ, ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ। ଠିକ ଅଛି। ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ପାଇଁ ଦେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ଭ୍ୟାଲିଡ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ, ତୁମର ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଥିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତୁମର ଦେବ। ତାପରେ ତୁମର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଠିକ ଅଛି, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବ। ତାପରେ ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଫର ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ୱାର୍ଡେନ, ହେଡ କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍, ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ତେଣୁ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ତୁମର ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବ। ତାପରେ ତୁମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ୱାର୍ଡେନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ୱାର୍ଡେନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେ ମାଗିଛି, ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ତୁମର ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଅଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତୁମେ ତୁମର ଆଟାଚ କରିକି ଦେବ, ଜେରକ୍ସ ପେପର ଦେବ, ଅରିଜିନାଲ ଦେବ ନାହିଁ, ଜେରକ୍ସ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଜେରକ୍ସ ଦେବ। ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇନ ସପୋର୍ଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଫର ଚୌକିଦାର ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଚୌକିଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତୁମର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍, ହେଡ କୁକ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତୁମର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ହେଡ କୁକ୍ ପାଇଁ ତୁମର +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ତୁମର ଦେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବ, ଠିକ ଅଛି, ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବ, ତୁମର ଡକୁମେଣ୍ଟ କଣ କଣ ତୁମର ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଟା କଣ ରହୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିବ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତୁମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପିଡିଏଫ ଟା ଦେଇ ଦେଇଥିବି, ତ ୟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ କାଢିକି ତୁମେ ୟାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ପେଜ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ପେଜକୁ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମେନସନ କରିବ। ତୁମର ଏଠି ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଦେବ, ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ, ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ କି ନ କରିଛ, ତାପରେ ତୁମେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ତୁମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଲୋକାଲ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫୋନ ନମ୍ବର, ଇମେଲ, ତାପରେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ 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 ତୁମର ଯୋଉଟା ତୁମେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ତାର ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଯାହା ଯାହା ଆଟାଚ କରିବ ସବୁ କିଛି ଏଠି ତୁମେ ତୁମର ଲେଖିବ। ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ତୁମର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତା ବାଦରେ ତୁମର ହବିଜ କଣ କଣ ରହୁଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ କଣ ଜାଣିଛ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଏନି ଇନଫର୍ମେସନ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ମତେ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତା ବାଦରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ତୁମେ ତୁମର ଦେଖ ଏଠି ସବୁ କିଛି ମେନସନ ବି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଅଲ ଏଜୁକେସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମାର୍କସିଟ, ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବ, ମାର୍କସିଟ ବି ଦେବ, ସବୁ କିଛି ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ। ଠିକ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମର ମୁଁ କହିଦେଲି କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି ବି ଡାଉଟ ଯଦି କିଛି ଯଦି ରହୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, ଜଣେଇ ପାରିବ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ ରହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଟାକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇ ଦେଇଥିବି। ପିଡିଏଫ ଟା ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିମ୍ବା ତୁମର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାସ୍ ଆଉଟ, ଯଦି ତୁମର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ସେଠି ଯେମିତି ତୁମର ଇଣ୍ଡିକେସନ ମାନେ ତୁମର ସେଠି ଯେମିତି ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଯେମିତି ମେନସନ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ତା ବାଦେ ତୁମର ଏଠି ଡେଟ୍ ମେନସନ କରିକି ତୁମେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ସିଗ୍ନେଚର କରିବ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆଗ ପଛ କରିବ, ତା ତଳେ ତା ପଛେ ପଛେ ତୁମେ ତୁମର ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖିବ ଯେ 1 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ, ତୁମର କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତୁମର ଆଟାଚ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଆଟାଚ କରିବ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁ ଆଟାଚ କରିସାରିଲା ପରେ ସଭା ଲାଷ୍ଟ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ, ଆଧାର କାର୍ଡ ତ ମେନସନ କରିବ, ଯଦି ତୁମର ଭୋଟର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ମେନସନ ତାକୁ ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ତାକୁ ଦେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ 3-4ଟା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଟାଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଗୋଟେ କୋଣରେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ହଉ ରାଇଟ ସାଇଡ ହଉ ତାକୁ 4ଟା ଫଟୋ କପି ତୁମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଷ୍ଟେପଲର ମାରିକି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ତୁମେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବ ତୁମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଫୋନ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଫୋନ କରିବେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ତୁମର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ କରିବ ଆଡ୍ରେସ କଣ ଦବ। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ, the application form completed in all respect along with relevant enclosure may be submitted to the Odisha Adarsh Vidyalaya Agapala, କୁଜଙ୍ଗ, ଆଡ୍ରେସ ହଉଛି ଏଟ୍ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ, ପାଙ୍କାପାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉଛି ତୁମ ଜଗତସିଂହପୁର। ଠିକ ଅଛି। ପିନକୋଡ ରହୁଛି 754140। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମର ରହିଲା ତୁମର ଆଡ୍ରେସଟା।
ଏଇ ଆଡ୍ରେସ ତୁମେ ତୁମର ଟୁ ହିସାବରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦବ। ତାପରେ ତୁମର ଯୋଉ ଏଟା ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର ଦ ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍ଡେନ ହେଡ କୁକ୍ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ଚୌକିଦାର ଫର ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ଓଏବି ତୁମର ବ୍ଲକ ଏଟା ରହିଲା ଥ୍ରୁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ତୁମେ ମେନସନ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିକି ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯେଉଁମାନେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଯଦି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିବେ ପକେଇତେ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।